Nabo akariba Tharaka nibetete na mbere kuandikithia kieba na kimako kiao kumania na gikuo kia mutana wao Kiambi aria batariritie ni bakuigwa baringikite anene ni untu Matanka arari muntu uratethagia anene gukiria uchumi bwa gicigo kiao gukurukira kweza na ngugi na kinya utethio kiri baria batiguchiumba kagitene ukau na bwa kurubanjuri ncheke ni boritie borithi gutigira ni bagukinyaniria uchunkuni bwa nembio yongwa iramuragire. Paul Kabithe na ripoti hii. Itawezekana na itawezekana. Imu biashara rinkuma kumantereche Tharaka na Nkuruki kwigwa aethiritwe musiasa wa Kagita kimenyekana ta Francis Kiriora Matanka arahana wae kwigwa ta kuruka mwanka ngiriciri na mugwanja na arwagira giti kia mujumba Tharaka na ringi mwanka ngiriciri 17 na arwagira giti kia seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi na kiama kia maendeleo Chapchap. Mimi naitwa Francis Kiambi Kiriora Matanka, incoming senator wa Stronghold, county number 13, Tharaka Nithi. Arendi gikuo giake kiombite gutiga mugongo wa Tharaka gwina kieba kinene. Kiambi Matanka na tutigire itukwigua turingikite muno twi Tharaka muno ni nkuigua inya kurira riu nkuigua nkwari ou nkuigua inya metho itagajomba kuma nuntu ni na kithikiro kinene muno. Kwa niaba ya nthaka cionthe cia bonda Tharaka mzima na Tharaka Nithi na Kenya mzima ara turi itukwigua turingikite muno aswa kaji bwa Tharaka nontu bagutigwa no mwe wa cietu mu biashara rinkuma Francis Kiriora Matanka na muntu wantu tukwigua twina kithikira muno ndeni ya Marimanti town nontu bagikuo gia Kiriora Matanka waturetere matomero nyuko twambiria kwendia tukiona mbeca atwandithia kinya munya wa nyamonge wa ngucho twatua kuguragirwa tukona kingotore kulingana na karia baba ntereche Tharaka Nkuruki baraba ethiritwe bari achore bakubi muno ba Matanka ni ati Matanka ethiritwe ari mtu wa kwenyithia na mtu ataethiritwe eno wikumia muije nuntu is a national figure kana international, lakini Matanka atari na thina na muntu ayukaia thimo ya kira muntu nuntu kinya kutheka bukirikana nwe bwatheka ta muntu kawaida bwa kumbatana ta muntu kawaida na mbikirite nya kiberi-ini giake twathi mwanka Nairobi twathi tware mirigo na andirira ngarama ndachoka Marimanti amwe na kuigwa ena biashara ciake inene Matanka karirikano na kuninta munya wa nguco ntereche Tharaka amwe na kuninta Matanka magota melon ntere ino twi Tharaka ituringikite muno na itwiji watutethagia na mathugania turi vijana iwaturetere Matanka twamenya kurima Matanka na twamenyeka kwanda moyo wa ngucho 2014 na ayukire kirindi kinene muno kia Tharaka Nithi na akira Dubai abiachara baingi muno bara ayukirie na baira ruterwa Dubai na baingi bambiritie gukira nontu atabaira nara na bateyanirie na endere kubawatira njara na bomairi tukona kinya agent baingi muno ba munyoyo wa nguco no wabachwirite thuru gukerukira kampuni ino ya Kenya Breweries na ikia tumitutura kumwita Kiambi Matanka nuntu no aturetere Matanka iromba rinene ria njuri ino ya ntereche mara kaunti ya Tharaka Nithi thirikari irode proper investigation tondu twenda tio ta kurubanjuri twenda kumeana ati mukuru areta tilwe tondu buria tukwigua that bari na family yae badi kumama ni tukurigwa ni ati mtu adire kumama mtu ni agujaga ni agutaika mtu ni aguja ni akongorotua ni akongorota ende gote mtu aomba kwigua abweri kodi kuona nembi kana kwa guteka ari kidakan teka ari nyamwera ni mtu ari mujie ni okiriro twinakio kana kieba kinene sana ari mukuru wa mo Anjuri na ni endete ni ari na mutugo unde wa kimero ari mukuru mwe wa Anjuri na Matanka ni muntu aeto gitio kinene muno koko gwetu Tharaka Nithi county Mara county na Kenya yonde nuntu bwabo ari murutu wira na mwana biashara wari akuthi mbere muno na agia na mauntu mau. Kiripotera Uru TV kuma ntereche Tharaka Peter Paul Ogwa Kabithe.